يعني وقد يعني يفهمني كفاقا خدم دي تراكت على l'université دي l'université دي تراكت باسيفيك دي تراكت يعني ماشي الهول دي تراكت يعني يسوني الغاشي لكن دار سليمان سندم زورود ودي سنات وتسرنا راه ولي وقدات في لي بروفوكاتور وقدات ندين جان يعني كان ناخذ من المعذره ودي سنات ديال التراكت النيو c'est toujours les revendications de 1980 c'est-à-dire تمازيغ تاك تعرف ان الجزائر خاطر كي يدنن وديس ثلاثة ديال التراكت النيو سي 48 heures صابدا 48 سوايع لا غريف en solidarité aux événements d'Alger. Ça veut dire Afrique دي ينغان دي Alger الجزائر. Et dans l'université je me suis porté volontaire يعني ولا شوي بسفن يعني هذا مي ولا بلي التركت منا هي سوالني الغاشين ارت سوسمي ماشي من واليك زمرنا هاتي فرق يرنا ثمنا موت سوا السنطرة يعني الغاشي وسانا كونفيونس في غورك وشكرا كامل سلطركت منا لو كان يعني استنطركت يسواني الغاشي كنا ذكرن سي بيسكات الزهرية وكثمورت زمرنا ثمنا يمي استنطركت هي يسواني الغاشي سوسمي les calmes, donc c'était pas possible. Et بغى لا تراكتيني تشرى طوموبيل دندي دي سين لي زيتيديون يوني سميس مهدي وهذا سميس مبروك لي نون سن وش في غارة قبيلي ذنوب سنين نتسنى داين ونزمر نتسوق قوينور المعين ذوق غيني في نار جالي سر اشودي صحني ثوذرين لي مرنس خميم مازال يرانا غنذكر ذات مثلا غي غادي تساوين يشور الترقين كنت تعرف غنتساير رومايو السمي غدي نوذاني النوا يرزنا واليو امذن ما استني ضيا كي نورزني فسنيو اما كي نسين نجحا ميد بوض نزلان وبهذا غفت الدرذيو سخن اسمي تستقسام هاشو سنينا بحرف فوق الروي ورومايو الحب ذو خرفان ومحكو ومعينيغ سولاش تطوق التسلان يغلد الكذبة سواليغ انت غوانا من توران ولا ذب بلان سي قرن كذا مازيغ اذرار نجرجر يشفان غلف سمغينا سنب ذيلو الفيتشي غرومايو من توران ولا ذب بلا سي قرن كذا مازيغ اذرار نجرجر يشفان غف سمغينا اسم بقذيل ورثيتشي غرومايو انت غوانا من توران
ولا ذب مبلا سي قرن كذا مازيغ أذرار نجرجر يشفى غف اسمي غينا اسمي قبايل ورث تجي غير انت غوانا من تورا ولا ذب مبلا سي قرن كذا مازيغ أذرار نجرجر يشفى غف اسمي غينا اسمي قبايل ورث تجي غير statut particulier par rapport à l'environnement arabe, arabo-islamique. avait été prépondérante d'ailleurs dans cette totalement, lutte de totalement. Et cela c'est ça, je voudrais arabe, tout le temps arabe. Non, arabo-islamique. Pourquoi arabo-islamique? Arabo-berbéro-islamique. Très bien. Non, pourquoi? Parce qu'il y avait... Mais bon sang, mais pourquoi? Écoutez, moi ce que je tiens à dire simplement, c'est que pourquoi me la mettre femme... dans ce contexte arabo-islamique? J'ai le droit de dire non. Mais je suis algérien, autochtone de ce pays. Je ne suis pas arabe identitairement et je ne suis pas obligé d'être musulman. C'est pas pour autant que je ne peux pas respirer l'oxygène de l'Algérie. Monsieur Younes, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes absolument à 100% arabe et à 100% islamique. Vous avez été arabisé, vous l'avez dit vous-même. Alors faisons un cours d'histoire. Expliquez pourquoi vous battez, quel est le sens de votre combat? C'est venu avec le temps. J'étais jeune, chanteur tout d'abord. Si je suis propulsé dans cette sphère politique, je ne l'ai pas choisi tout d'abord. J'aurais aimé chanter dans un climat de quiétude, chanter, composer sur la mort, sur la joie de vivre. Mais hélas, je ne peux pas rester indifférent, neutre au drame de mon pays. Bien avant cette montée de violence intégriste, j'ai été confronté à un pouvoir totalitaire qui m'a tiré dessus en 1988. J'ai reçu 5 balles de Kalachnikov, qui est une arme d'assaut, une arme dévastatrice, à bout portant. Mais à cette époque, quand même, j'avais foi, je me suis dit, la médecine avance d'une manière prestigieuse, j'ai gardé espoir. Mais quant à l'enlèvement du GIA, c'est tout autre chose. Chaque minute qui passait pendant ma séquestration était une mort supplémentaire. Quand j'étais dans les trous, dans les maquis du GIA, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Je ne savais pas qu'il y avait cette mobilisation, cette formidable solidarité qui réclamait haut et fort ma libération. Ce n'est qu'à ma libération que j'ai compris. Donc c'est bien avant la montée intégriste que j'avais pris conscience de mon identité d'abord, parce que je suis algérien, je me sens autochtone de ce pays, je suis berbère, je ne suis pas obligé d'être musulman. Je suis laïque. Peut-être pour beaucoup, I like Algérie, ils vont dire qu'ils se sont trompés, mais c'est volontaire. Je suis laïque. Et je me battrai pour ces idées. J'ai envie de vivre davantage pour encore divulguer, dire des choses. Mais si je dois mourir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour mes idées, anyway.